U Vojvođanskoj ulici u Novom Sadu završeno je 180 novih parking mesta. Završne radove obišao je zamjenik gradonačelnika Novog Sada Đura Đjakšić, koji je istakao da je naselje Grbavice jedno od najatraktivnijih u Novom Sadu, kao i da će uređenje novih parking mesta pomoći građanima da prolaze kroz prometnu ulicu koja spaja Bulevar Oslobođenja i Limansku pijacu. Radovi u Vojvođanskoj ulici započeti su 24. juna tekuće godine, tekli su u dve faze. U prvoj fazi je rađen ovaj deo od Bulevara Oslobođenja do ulice Vere Pavlović, a u drugoj fazi od ulice Vere Pavlović do Puškinove ulice. Kapacitet rekonstruisanog parkinga je uvećan za 22 parking mesta, tako da ukupno duž čitave Vojvođanske ulice sad imamo na raspolaganju 180 parking mesta, od kojih je 9 namenjeno i izdvojeno za vozila osoba sa invaliditetom. Prema rečima zamjenika gradonačelnika Novog Sada Đura Đjakšića, izgradnja novih parking mesta u Vojvođanskoj ulici jeste nastavak infrastrukturnog ulaganja na Grbavici i to u obe mesne zajednice 7. juli i Vera Pavlović. Grad Novi Sad je u poslednjih 10 do 12 godina vrlo marljivo i kontinuirano radio na oplemenjivanju i humanizaciji upravo ovoga prostora. Da je to tako svedoče i egzaktni podaci o ulaganju iz budžeta grada u Grbavicu. Naime, u periodu od 2012. do 2024. godine iz budžeta grada u infrastrukturno opremanje Grbavice, dakle obe mesne zajednice i Vera Pavlović i 7. juli, grad je ukupno uložio preko 5 milijardi dinara. Tako da je u posljednjih 12 godina Grbavica u tom infrastrukturnom smislu u velikoj meri obnovljena. Tokom obnavljanja novih parking mesta uređene su i pešačke staze uz maksimalno očuvanje zelenih površina, a nakon izgradnje planira se rekonstrukcija svih zelenih površina u Vojvođanskoj ulici, te će tako biti zasađeno 6 novih stabala i 100 metara žive ograde.